Jedan od najznačajnijih projekata u pravcu jačanja obrazovanja i privrede jeste trening centar u Mašinskoj školi Pančevo, koji u novoj školskoj godini otvara vrata za učenike. Ovo je jedan od 12 trening centara, strateških trening centara koji je izgrađen u Srbiji i mogu slobodno da kažem da je prvi i ponosno da kažem da je prvi koji je dobio upotrebnu dozvolu i uskoro očekujemo otvaranje. Otvaranjem trening centra u Pančevu grad potvrđuje svoju posvećenost modernizaciji obrazovanja i njegovom usklađivanju sa realnim potrebama tržišta rada. Posebna vrednost trening centra ogleda se u njegovoj multifunkcionalnosti. On nije namenjen isključivo učenicima mašinske škole, već i odraslima koji žele da steknu nova znanja i veštine. U njemu će se realizovati programi obuka i prekvalifikacija, što predstavlja direktan odgovor za potrebe savremenog tržišta rada koji se brzo menja i zahteva kontinuirano usavršavanje. Znači će dosta kao regionalni centar, jer će ga koristiti ne samo učenici Mašinske škole Pančevo, već će se koristiti za formalno i za neformalno obrazovanje, ali isto tako i za stvaraju se predispozicije za dolazak visokoškolskih ustanova u naš grad u nekom trenutku, tako da pre svega predstavlja značajni spoj industrije i obrazovanja kako bi obrazovanje još brže, još efikasnije odgovorilo na potrebe industrije našeg grada. Grad Pančevo ovim projektom još jednom potvrđuje svoju stratešku opredeljenost ka održivom razvoju, unapređenju kvaliteta života građana i jačanju privrednog ambijenta. Trening centar u Mašinskoj školi nije samo obrazovni objekat, već i simbol modernog Pančeva, grada koji ulaže u svoju budućnost. Mi smo tradicionalno stari industrijski grad, imamo taj DNK, tako da ljudi to prepoznaju i investitori i to nam omogućuje da napredujemo još bolje. Jer smo svedoci da se sve veći broj ljudi i doseljava u naš grad, neki se i vraćaju, a sve to posljedica dobre politike koju vodi Vlada Republike Srbije na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Zajedno za moderno Pančevo znači zajednički rad na projektima koji donose konkretne rezultate i dugoročne benefite za sve sugrađanke i sugrađane.